Kublai pi baro Nakadon Bosco Media Network Niwan Ra Shapi ki KHUBOR NIAM Gejala Jong katayo baar jong benai NAILUR arjar arpusan. Kimat bakong san hakini katayo kilong jong shit kelumpung seng rangba Catholic Hamaulin Maukan Umsning Parish. Rakhi Buram KBBD Kanongstran Diocese da Kajingriu Blay. Hadu arspa arpusan jur kila shiminta haka retreat shijur bala pelong de St. Thomas Parish Mairang. Bat penlong freshest meat kisamla ka Riboy Catholic Youth Shillong haka kinti basa. Bat mentangin pa shiki KHUBOR bakambanya. Kalumpung sengrang ba Catholic ba arsengi Hamaulin Maukan Umsning Parish kalakut haka katsaw terik da ka jingshong shit bat jingrehem minsim ka bakraw. Ubabu Gregory kar umnot ulakren bat batay syapang ka jinglong Kristan Catholic bajanay ki bakloy ban tenrong ya ki kam ban penbhay ki imlang salang bat hasnong atha. Ulaban jurru ban sandur yala ka long ying long sem ka baskem ha ka jinget. Ha ka katsaw terik sngiw try lasdang da ka mas bakut bala penminta da upadar Alphonse Lingkoy. Hakano pai sngi lepelong ye kajingmane sakramen da upadar Alphonse Lingkoy ubala samru ikaktin uble. Lepenkut ye kani kesngi de ki program beper bala shimenta de ki rangba ki hebbarit jong kani kabalang shnong bat na ki CMC sao blok. Lepen hiar ye kalama jong keseng da upadar Alphonse Lingkoy bat lepen benaru ba ke annual meet house nem arhajar arpunriu kan long hakabalang shnong lum sok po. Jong ka jing ke dew burang ya ka ding pna ba khoi. Bat kane ka sngi burang ka pen pau ya lightly ki jing ja ki ba pauna ba ka history. Ka banding kong ka dei ka jing syam ya ding pna ba shisha. Daka Helena bakoi ka kami jong Batsha Constantine hagasnem lais pa atpo hadin baka balang Kristan Catholic lasdan ban kem kani kas Helena bakoi klale sa Jerusalem banwat yaw tau dingpna wa shisha telak lumar jing mutlim kumnongin lak yaw tau dingpna wa shisha Namar bun ba kibliu sya sanar pena kino kiriu sneo ka por jang Jisu kisipay roman kisanar pena bat kani ka Helena makul ka kwa banwa yew tau ding pena basisya sheuda lawat mithu syu kilong kumjo sudah ding pena kumno ngitip yew tau ding pena bau Jisu sya sanar pena kajing itu kena ka ong ba kialam yew wei priyo basitong lajanya Kin paling ki om terminal illness aja nyap sunan kipa yu ban khata e kadin kena ki babon dai hawai di kena bau khata utau priyo uyo de jingka jingkia de om oh de ni utau di kena bau Jisu usha sana pena bakalan ilalap yu tau di kena hapo ka temple jong Venus ha Jerusalem bat ka baar Belengi le burong ni chicken diu burong ke ding na ke day hadin kani u Constantine ula day ya ka yem mane ne ka basilika hak do ka caka ka bala dap yu Jisu para do ka caka ka bala sana pena Jisu hendai ka smosi haus ne real spa ka kini kisipai Persia kila le dan penjat ya ka yem mane Badai tang haus nam siajar sispa sau pukundai hakaba kini ki crusaders kila led bantai bian ya taka yemane hata holy sepulchre kacaka kepala tep yang Jisu berkata mane dan hado menta mane kitu kepala poi Jerusalem de se kila yi ngata no sukule tang lagi kot ang pori seno kadan lagi oh hado menta kadang dan kata kayen mane blasna hakacaka kepala tep yu Jisu. Pada benda kepala kedai katakan jing
wan rak biang yang tahu di pernah belajar naman hadian bagi sipai persyak la penjot yang dari yang kita tu yang tahu di pernah bersisa baru dayu Heraclitus baar patsya wan rak biang yang ni Jerusalem baru dan haduk bentam ni une uding pernah bersisa bat yapi bat yana kene ke jingmut jong kene ke jingle burong ya ke jingkel tiu burong ya ke ding pernah bakut ngitip baga ding pernah kadai ka atiar jong ke jing penem yang ni Henry ka basusi kalau bamangi minta namar lagi yung di pernah nado bagi dangrit kam ketak syo e kano jengi ngipet yo di pernah di pernah yeng di pernah doan habang ngipet ngip syo kata ka jing so cirkai so triem hakapor jamu jisu bansa sa na pernah kadai ka kam ka cirkai bamdan mana bala mundur yang ini minta dalam pasi ni semua untuk tolai pasi mo mensuai kiru kasi sana na long tik kumdai bagi beliau baksa sana pernah kiyam ki kekai ki timlut ya barok ki timnya ka kene ka bakha ki timlut ya barok ki kan sikkan sang aduan natuna di pernah bat bon sien sipai ki dom itu ki bat mo yo tulet bagi like kan sikkan sang nalo di pernah itu di rusneo na sipai roman ki om ya ki no ke balik sneo ki sak na pernah ada pim ko ngo yo sim kaisa min sak na pernah ipi bat babli ujisu jungiru ulah sak kenok bolong tau rusneo segala om udam sa uwe drugs bagi om digital drugs bagi kon ada dalam lalet ban ma kemau ki om de drugs bagi haba adik ya mobile ki om ba kawai ke research ki le Harvard University ki om ki kon itu ki kena red ki ba khluting da ka bang ka od ka et ba ki kon itu wan ki bo ha ta ka jingle research pada apa yang kita jumpa kapan mah ki ayah kaya dalam video game ki kelak nol dalam jimpang kamu ani ka klan dah mobile aduh kata apa kata jimpang ki kelak nol si sendan teng ki kemeki pa ban sedih ko siap tak mobile le kaya tu ila jong yo let kaya ka mon dam bang ki khol ro siap tak tu mobile ki ma yang bang ngim sedang rit dam bang pi ayak pi ya bang pi sa tangan tahapan dalam mobile dan ibang dan ID. Ya ni bagi jing ya ni bagi jing jenjar, pinsa shem, ya ke jing ba. Pi kum kilong kume long kupa, pi kum kirang ba. Ningkau nisha kit soya dia ke jing tengah. Kit dia ke jing wajulet berngat mela ke tengah. Wajulet keren lagi ketian pareng kiba. Ngimla su bentip. Teng tang ke pulih putih kelam pas bah deh. Kecingkren pareng kepala omlah asyik mundur wajulai keren kita hendai ba ada kecing teng pisai ya kecing dam hala ketengah nasi kecing dam hala ukurin sana kayaknya le ada keding pernah abadon kano kecing ya le kecing kamtam habawan kecing pensoi le keding pernah hikai kikon Baswa makin tiak kin lehru eda dapat ding pernah. Habagi came step kin lehru eda dapat ding pernah. Subha. Kamu dia berjenjar, nak jenjar ni. Ndai pun nangi siapa biaskan. Tang ban sudah. Don boy. Kadang ka boy ka bapela habagi leh ding pernah. Nak tak tahu ni ban nyokor ban burang ya ka ding pernah. Nama teng Yim don show tak jing slow na mari lai ju di pernah. Pimtip bau jisu lau di pernah udah kret udah ya. Kita api saya ki om don show menung dan pede ka don show lama Nongstoin Diocese ke leraki ke KBB Diocese Inde ha ke Khat South Trip NAILUR ha Divine Saviour Non Ba Parish ha ke ba Most Reverend Wilbert Marwin Bishop Jong ke Nongstoin Diocese ulapin mentai ke mas bekot ringkat upadar lam kupar Shangdiar padar Rolandus Lingdo bat ki Lingdo neki parish beper Ban pen kraw ya kini ke KBB Day
ke diocesan team ha ke jingelam upadar lam kupar Shangdiar director bat ke Reverend Sister Selinda Thaba assistant coordinator kila pelongnya ke seminar bekerpang na ke benta ke diocesan service team diocesan resources team bat diocesan media desk ha ke khatar bat khatlai tarik NAILUR ha diocesan pastoral hall Nongstran. Ke Reverend Sister Martina Thaba MSMHC kelalong ke nohikai hikini ke arsengi. Ha ke janmit ke lepelongi ke jingyat pilgrim na non-ba parish sa St. Peter's Cathedral Pendeng Rey Nongstran bat lepenkut ikini ke sengi de ke jingmeni sakramen da Bishop Wilbert Marwin bot sedaka cultural program. Next week, I think we have to use the letter to recover that. How do you let the way online? Kemudian dia dari itu. Saya, jadi orang buat nanti mengenai people, dan kita iman pada itu kita praktis sesuatu mereka, pokoknya itu bisa dilakukan. Kita menjadikan ibadah dan waltala bahaya. Antutan sendiri, keinginan bah, tak apa sendiri. Mentang pada dengan membaca lima. Kita pindah berleha, apa yang mereka jadi. Kita ini saya interaksi. Definitely saya yang doing short presentation. Dengan kermen doa soal untuk apa organize presentation dengan tim dengan hari yang akan Ka khatlai bat khatsau tarik NAILUR arjar arpusan kila long kisngi sa akin mau ye ke St. Thomas Parish Mairang kabla la ban perlong ye ke retreat shijur kum shibenta ban rakhi news nem jubilee arjar arpusan jong ke jingwan long briu jong utra jisu. Kedai ke mensim jingkit kli ye ke baha kemiat jong kilong ying long sem. Ba ka parish Mairang kala khotlang ye ki pat riunget na ka parish barok kawe ban wan duai bat sha hikai lang ha gani ka retreat. Kila long kisngi ki bajab ha ka ba arspa arpusan jur bat sanspa sau kendai ngut kila shimenta ha gani ka retreat bekerpang ye kilong ying. Ka parish ka sngongu shikat day ye upadar Banjen Star Khongji rector jong ka St. Saviour's Minor Seminary Upper Shillong ublalong unong yalap ha gani ka retreat. Karibhoy Catholic Youth Shillong RBCYS kaseng jung kisamla Catholic hapo ka jingpet jingkmi jong ka Don Bosco Youth Center kalapelong ye ka freshest meat arjar arpusan ha ka khatsau trip NAILUR arjar arpusan. Kini ka program katmu ban pediang ngobhai kisamla ban long ki dekhot ke bethamai ha kini kaseng ban kintiu ye ka jingitrelang bat ka jingitli hapo ka balang bat ka imlang salang. Hakini kesngi haduk palat ars pangut ki samla Katolik na ki parish beper jong Karibhoy district ki basa Shillong ki pedang puli bat ki beletrei lakta ki lawan ban shimenta ha ki jingruai jingshat bat ki jingile kai beper da ka jingshong shit. Lasdang ye kini kesngi da kamas bakut bala pinminta do padar Michael Makri SDB Director Youth Center batu advisor jongka RBCYS. Habab hariaya keketiin ublay, upadar makri ula kentui ki kun samla ban pet yu jisu halor keding pena ban yok pediang ye kejing bethamai ne kejing tereshitom bat kejing yele baman la kesengi. Ula pensyairu ye kejing don kam ban ra ye lagi jong kiding pena kum kelinti sya kejing penkut ha kejing samla Kristan da kebobot ye kenuksa jong Carlo Acutus pakut.
Hadin kemas pekut ubak Roni Walang Assistant Deputy Commissioner Keriboy kumukong san hakini kesengi ulai ro ikinong yelam bat ikinong shimenta begila pelong ya kini kejingnya kenduk lang jong kisamla. Ula kentui kisamla bakin yaine barabor ha kejinget ban 3 minut na kebenta kejing baha jong ke imlang salang bat bandon kejing angnut ban long kinong yelam ha kibenta bepher ha kejing em jongki. Lasam ru iki kusnam syaki samla ki bayo prapo persen shaning ha ki eksamen bapher. Kini ki samla ki kentup ya ke sister Rina Basuk Lingdo, Lawan Biang Sarika Malai, Quincy Nong Besam, Twin Sika Lingdo, Eric Star Suting, Wanda Lini Karmalki, Nilla Nazri Nongrum, Apkmi Linti Makdo bat Ishan Kamstet. Ha kebenta ke baar jong kini kesengi baro ki balai don lang ki leshimenta ki action song bat la don ru ke jinga ko ban long Mr. bat ke Miss Fresher. Ubak raffle singkli ulalong usembut kongsan bat ke Dr. Mary Ann Jirwa kum ke kongsan ke layro e ke jing shong shit ke jing start bat ke mensim tereshitom jong kini kisamla. Kejing don lang jong ki padar, sistar, brodar bat ki pat jongmet jong ki parish bapher jong ke riboy kalawan ra ia kejing day ke baskem hapadeng ke balang bat ki khon samla. Bat da kini ki khubor ngilapoi shi ke bekut jong kini ke THUP khubor. Ni ai kejing ket bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha kejing kot jing kia pin shat pin klan. Ngi kerpat ipi baladadon ki khubor baja ki parish ni kishnong jong pi bapin pa ne pentip shangi hau teu number badona ke screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man katayo iki khubor niam kejela. Keblai shibon ublai un kerkho ye pi.